کرم اللہ وجہ الکریم چی روایت کرن میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاجو عزیزو عربی آخاو دور پیٹن امشی گو تمنا دیداری رسول کرنک کیا کرنک ونی سری یلی دور پیرداو پکانت سلاموات اڈی آساو مدین اسمو اڈی آسام کے اسام سبنوز جمادک اڈی کرنی من سوئن نیمن شابن سوال فرمونک نبی صاحب نبا بدارو ادام جیتو جواب نکجا میلی دیدار محمد رسول اللہ مگر یہ موترو پنن روئی بون کنت جواب چندیوان کی نوان گڑے عاشق سوئی گو اس اشکنار جائے سنزن پرزدیس پنن یہ بو یارو ترو پنن روئی بون کنت کان جواب ارم دابور بامل بیاک جماعت آزم گئی یہ من دو بنادا نبی سب نیارو حداب کیا باغ دوری پر سلالا رانت گدال تلام یونتو میں قدیا میلی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یم جوائی واپس یم موجود رو پن روی پن کن جواب اتنکی یمن تیوید اشو کی اشکتر جوڑات جواب نکی عرب دپن پانو سائرنی سوال چون کرن تو مگر جواب چون کوئی دیون کسی کی جماعت اس پرسن شریش کالبون کن تراون ورالو کی جایت وشن داک جماعت صاحب سبن ہن یمن تو پرسن ہے میں ونتو میں کہت بھی ملاقات جناب محمد الرسول اللہ ناز بین دوری پیداس بین سلان تلارناس میں واریاں دوری پر پکان آس روی بیجوز پلینی شار پیڑیاس دوئی وندو میں کجا میل ملاقات یہ موجود الجواب روی بیو سے چی نامعلوم یا شمت دل کے دیوان ہو توی ببسط آزاک اترا دوت اترا راز زائر دنیا ترمیدس رسول کریم ناز داک جوزک آزائی گئی تردو دنیا ترمیدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب دنیا کن سردو پر پانو سنکو دا بد نشیب جک آیا گئی مگر دائی دارن مانکر نقبول دوری پیدا آیات مگر ملاقات ما میلوئی دوری پیدا آیات مگر دیدار ما میلوئی ایڈی دو پر وانی داوتو ملاقات کج میلیم مبلس وانجل ملاقات کرن قدر شکومت تلگل در خدمت علی المرتضی تلگس علی المرتضی دسی کرنائی ملاقات یگو پکن یلی عربی گو ایتی وشن علی المرتضی دون السلام علیکہ یا علی المرتضی ای علی رضی اللہ تعالی عنہ دوری پیدا اسور یا قل گم پکن دیداری نبی قدرال مگر یت پٹ بوزم شچ ادوائی کیا دلیل دبن وائی اگر ملاقات میلیم مگر تو دیہاو تم قبر مبارک محمد الرسول اتحادم قبر مبارک حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماون میانو جوانو میانو بزرگو یہ عربی سوال کریوت واپس علی مرتضی رضی اللہ تعالی دمنا عربی ولا بو یہ دوری پہ دوم چک حاضا قبری
محمد رسول اللہ تلاوی سری حاضا قبره محمد رسول اللہ اور بیوجواق دور بیدن ولا باونی ہوگی جائے قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوری پیٹھا سارن تلارن